bitangazamakuru bitandukanye nta kindi kiri kuvugwa usibye kuba M23 yemeye kurekura umujyi wa Uvira ugasubira mu maboko y'igisirikare cya FARDC, igisirikare cya leta ya Kinshasa. Reka nugire ngo ikaze makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, ni wa mwanya tugiye kugaruka ku makuru agezweho na makuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka tugaruke kuri iyi nkuru yakomeje gucikisha benshi ururondogoro. Ni inkuru igira iti inyeshyamba za M23 ziratangaza ko ziteguye kuva muri Uvira mu buryo bumwe kugira ngo zishyigikire inzira y'amahoro ya Doha. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 ryatangaje kwa mbere tariki ya 15 Ukuboza 2025 ko ryafashe icyemezo cyo gukura ingabo ku buryo bumwe mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byatangajwe binyuze mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa waryo Colonel Nanga Yobeluo, ryerekanwe n'uyu mutwe nk'igikorwa cyo kubaka icyizere kigamije guteza imbere inzira y'amahoro ya Doha. Nk'uko FCM23 ibivuga, iki cyemezo gikurikira intambwe imaze guterwa mu biganiro byoroheje byabereye i Doha, cyane cyane hasinywa amasezerano y'amahoro ya Doha ku itariki ya 15 Ugushyingo 2025. Uyu mutwe uvuga ko wifuza guha amahirwe yose inzira za diplomasi mu kugera ku gisubizo kirambye cy'amakimbirane yibasiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka myinshi ishize. Kuva muri Uvira bivugwa ko byagezweho bisabwe n'ubuhuza bw'Abanyamerika. Nubwo yakoze iki kimenyetso, AFC/M23 ivuga ko ikomeje guhura n'ubushotoranyi bw'ingabo za RDC, FARDC n'abafatanyabikorwa babo, cyane cyane imitwe ya Wazalendo. Ikomoza ku byabaye mu bihe byashize, uyu mutwe w'inyeshyamba uvuga ko ufite ubwoba bw'uko kuvana ingabo muri Uvira kuzakoreshwa mu gufata mu buryo bwa gisirikare uduce twari twarafashwe ndetse no kwibasira abaturage baregwa kubashyigikira. Mu guhangana n'izo mpungenge, AFC/M23 irahamagarira abashyigikiye inzira y'amahoro gushyiraho uburyo bwihariye bwo kurinda Uvira. Irasaba cyane ko nta bikorwa bya gisirikare byongera kuhagaragara, kurengera abaturage n'ibikorwa remezo no kugenzura neza ihagarikwa ry'imirwano binyuze mu kohereza ingabo zidafite aho zibogamiye. Mu itangazo ryayo, AFC/M23 kandi yagarutse ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro irwanya guverinoma ya Kongo cyangwa Uburundi ikomeje gukorera muri RDC. Uyu mutwe uremeza ko utazemera ko iyo mitwe ikoresha uduce igenzura mu guhungabanya umutekano w'abaturanyi. Nubwo bimeze bityo ariko, umutwe M23 wari wasezeranyije igihugu cy'u Burundi yuko iki gihugu kitazabura umutekano kubera imitwe yitwaje intwaro iburwanya yabiri mu matwara bafite. N'umutwe wa FCM23 wahaye isezerano Burundi kutazigera na rimwe wemera ko imitwe irwanya ubutegetsi bwabwo ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashishije uduce wabohoye nk'ibirindiro byo guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Uyu mutwe watanze iryo sezerano biciye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wawo mu bya politiki Laurent Kanyuka. Byari nyuma yuko kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Ukuboza AFC/M23 yafashije impunzi z'Abarundi gusubira mu gihugu cyabo ku bushake. Uyu mutwe ku ruhande rwawo nawo wasabye ubutegetsi bwa Gitega gukora igikorwa nk'icyo, nabwo bukemerera abanyekongo bahatirijwe guhunga ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa, by'umwihariko abo mu duce twa Ruvungi, Sange na Katogota gusubira iwabo. Usibye abaturage AFC/M23 yashyikirije Burundi, yanashimangiye ko yiteguye gushyikiriza guverinoma y'u Burundi abasirikare bafatiwe ku rugamba no gutangaza agahenge ku ruhande rumwe mu rwego rwo gufasha abanyekongo bavuye mu byabo gutahuka mu mahoro no mu cyubahiro. Yunzemo ko itazemera ko hari imitwe irwanya ubutegetsi bwo Burundi yifashisha uduce igenzura mu guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Iti kubijyanye n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Burundi igikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, AFC/M23 irizeza ko itazemera ko iyi mitwe yifashisha uduce twabohowe nk'ibirindiro by'ibikorwa bibi bishobora kubangamira uguturana neza hagati y'ibihugu byombi. Uburundi buvuga ko muri Kivu y'Amajyepfo hakorera imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwabo irimo Red Tabara na FNL ya General Aloys Nzabampema. AFC/M23 yasezeranyije Gitega ko itazemerera iriya mitwe gukorera ku butaka bwayo, mu gihe uwo muturanyi wayo mushya yakunze kugaragaza ko nka Red Tabara basanzwe bafatanya mu rugamba.
Muri iyi minsi kandi nibwo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo barimo abacanshuro n'ingabo z'u Burundi bari bamaze iminsi bibasira abaturage b'abanyamurenge mu bitero bya bombe by'indege zitagira abadreva drone nkuko byatangajwe na AFC M23 mu itangazo ry'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka ngo ibi bitero ku baturage bagenzi babo b'abanyamurenge bigomba guhagarara. Mu butumwa yanyujije kuri X, Lawrence Kanyuka yagize ati ubwicanyi bukorerwa abenegihugu bacu b'abanyamurenge bugomba guhita buhagarara. Yakomeje agira ati kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Ukuboza 2025 ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo zikomeje kudahwema gukurikiza gahunda yo gutsemba yibasira abo dusangiye igihugu. Yakomeje avuga ko imidugudu ya Minembwe irimo guterwamo ibisasu bya bombe hakoreshejwe indege za drone bikaviramo urupfu abaturage ndetse n'imiryango myinshi y'inzirakarengane ikaba yahatiwe guhunga. Ibi byavugwaga kandi no muri Masisi mu birindiro bya FCM 23 hari kugabwa ibitero by'indege nanone. Ni birindiro by'inyeshyamba za FCM 23 Iburora, umujyi munini wo muri Groupoma ya Bunyungu muri teritwari ya Masisi iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Byibasiwe n'igitero cy'indege cya FARDC mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Ukuboza. Nkuko amakuru aturuka muri kariya gace abitangaza ngo drone y'ingabo za Kongo yagaragaye mu kirere cyo muri ako gace yateye ibisasu ku nkambi y'inyeshyamba yashinzwe mu cyumweru gishize Iburora. Inkambi ngo yasenyutse mu byumweru bibiri bishize nkuko inkuru dukesha actualite.cd ikomeza ivuga. Ibirindiro by'inyeshyamba za FCM 23 muri teritwari ya Masisi byibasiwe n'ibitero by'indege bya FARDC. Igitero cya Burora gikurikira cya Nyabyondo, Masisi Centre, Bukombo na Katale. Nubwo ibitero by'indege byakomeje kwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za FCM 23 zo zakomeje kugenzura ibyo bice byose byavuzwe haruguru.